Hakasin ka beningkong ka Meghalaya Autocross Drivers MAD kala penlong ya kajinga kop nya kali kabalatim kum ka first Autocross Sprint Challenge ka bajam Hamadan Kur Kalang Bhairambong Ribhai District ha ka arpunyo bat arpu pratrik rumpang araja arpun rio. Ya kanika seng layalam da President ba Jeffrey Jerwa, Working President Osbert Wilfred Renja, Secretary Terence Maulong, but organizing member Hamon Mewan Karluki, but kiwei gidkhat Bashirham. Hakani ka jinga kop la sakhi ka jingwan ya shimbanta jong kinong ya aireng na kijela ba marjan ka bakenthop na Nagaland but Mizoram. Baro kiladon hadu sapun riungut kinong ya kop kenthop ikishinrang but kinthei kibalaya shimbanta haki kerdan jinga kop per hakini ki arsingi. Haba ajingkren hakani ka singi u President ba Jeffrey Jerwa ulaong ba ka MAD ka donni ka jingtmu ban kintiawi ka jingale ka yakop nya kali haka jela bat ban pli ka rensan na ka bentai kinong nya kali batben bakin yo ban pen pawe la ki jong ki sap ki phong ulak doru ba laju penlong khambun si ne ki bakum ki ni jinga kop nya kali shabar ka jela kabala bu jing e shibun hakaliang ka pisat tingka na ka bentai ki samla ki badan ka jing ang nut namar ka jinglut jing sap ka babon. Uba Jeffrey ulaong haba uyo i ka jing ang nut bat ka jing kmi linti jong kinong nya kali na kathan. Kumta ka seng kala shim ya ka ni ka sinjam ban penlong ya ka ni ka jing akop hapo la ka jong ka jela. Kenang ban pensuk bat ban plilat pli linti ya ki try shnong klem ka no kuno jing e ha ka liang ka pisat tingka. Da ka ba benrap ba ka donru ka jing tmu ban penlong ya ka ni ka jing akop man lau snam. Kinong penyat kila samru iki khusnam da kasong pisa bat trofi shabaro kinong job haki kerdan ba per kentei bat shenrang. Pak kes mereka mau man mentai. Mau bontek kamu ni. Put bersiap, put bersiap kayu klub gap. Dan ini malah tenggap setidaknya. Baru apa-apa.
Di Jeffrey Jerwa, ide na po Meghalaya Autocross Drivers. Te kani ka club kadi bangidang share seng himingi, at kini para perlok jungi. Tingi penya kini ka first autocross sprint challenge. Basin ke banding kong ka jong kani ka society ke jungi bangi penya. Kemutif ke jungi kalong ba i penya kani ke event ba kum kani ke judge event kani ke autocross kampat da don ba po shulong. Takada aku mengiru ki barang sedang banlek thamai ka moski kini ki race ki don becha jengai kum cha Nagaland cha Garo cha Mizoram ta kalong jenjar ba kan yingi bingin net chite namar bing dak sedang ningkong ngibun ki jinglot haka bangisa dapoi kali chete ngi hapsna
Te takadau ke ni kwa ban pelong ke ni ba ngi ibun ki samla ki bedang sedang ning kong ru ki bun ki adon ni ka passion ban lek kai ni racing takadau ngi kwa ban penyak hani te kamutif ko jungi ka debit bengin pelong bet yearly bet. That means ngi pelong mentau Feb next year in pelong Feb lane pot telang how November December in lek kat bala bengin pelong yearly bet. Sedat bakini ki youth jungi ki berang chu sedang ban lek ka ni ka autocross ru kin yo mensim kin sedang shuan apo rila jong lada kilak kiu na ni kilak ban lek chbere shik beper ijaka te kani ka event jungi ru kala long ka bajom kade ka event ka beningkong tambah ki participants ki ba show up ki long do sapun reu ki don ki ladies kategori ki rookie ta ki de ki barang shoe sedang lut baro barang shoe sedang lut ban nya e kani autocross ngi don ka SUV ki banyak ikini ki gypsy ba ko open ki bala long ki professional te ki nong wan shim bentar ki de na keleng ki wan napo Garo napo Nagaland then napo Mizoram napo Jantia Hills stay te tangkatahi na boy ru ki don te tangum tahi Blesibon